Nilip MAC constituency ke parlo angkang Koilamati pen kahelo kilometer sing koi se upper langsome pia hawar Rajesh Tiso PMAYG Surihini ra krener kepen Surihini ra kreser kep aningkan pen kikim pia hem non Surihini ra inkorage thom aningkan anta kikim patang pi pederamat ahem ahem phua phan chong thuitet Arling ke thetum Arniwang radamai pialong kaning cheveralam ke partialam chipupe dhoromalam chipupe pinpen ronggrup kidukela katoma phan aki joy pen PMAYG askim pen kipike mesen asai binonglo bonta nonason ke kidukela ka phansi kipi binong pulote kikim pipa me nangji ke akenang so bonta apar langsome pia hawar Rajesh Tiso hem code number AS 1184643 PMAYG ahem so kikim pive katum supervisor Samson terang lapen Timothy Teron atum bengalong tangka batai hini NP Lab Apita Foundation an kimpi choramat non ningkan hoso se pleng deda phi anta patang pi pedaki ning duk pek lopasi ahem ahem pho atuma hin pen ning je pong niliman ge Rajesh Tiso la sidak rong amel ilane nilitum tu sorong ganggula men lage biren tu sorong nila sorkar ben ang kipia hem nili teneng ben ange ningkan polo tang de delo la se poisa nang ulai do natuma bangga bang pu tum bangge Samson terang Timothy Teron alang tum la so poisa pon nang pitong gang hoy ni nili pan thai chini unde asi nili tum han la saju no pharo pho nang pila Halapu adai kedovek Nilip Development Block Department pen BDO Julie terang pila pen Gram Sevak Bimal miliga tumahin penta kepatang ponji aphan che humri dam hai hedet pusi pherang kya thingno ahem phu pen che than pon thu lasi kopia potsi tangte acheklo abainong ki chobom lo ante sarkar pen kipia ki joy abainong chopa joy non tua phanle block BDO la pen Gram Sevak atuma phan gorengang hoy kipi kali Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangahin pen Prabjin pen ke chok che tuma phan insai se rakra ke tangte adim am ke patang ponji aphan sai deng pon seraksi ke meji pusi ongdok araratum CEM aphan pachini kedam tang chitia chekloni phai krener kebarni Koilamati durmi hithi kimi kikim ponji aphan long e ke samahut MLA Dr. Numal Mumin la pen Nilip MAC Pabitro Rong pi kanincha ting pulote ahem kikim ke patang ti pe a supervisor atuma phan jail Benji busi ningje pon. Se moi MAC logot kotha pata jekita incomplete ase complete koribo. Hole jeki noi apni ghor incomplete hoa kinba jodi manu tak involved ase. Moi to already ghor incomplete hoa bilagot video kosi je FIR lodge korok. June kam korise arrest korok. Instruction already I think 1-2 FIR is already filed. So action will be very soon. কোনো দুখীয়া মানুহক অন্যায় কৰে হি বিজেপিৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক বা কোনোবা অফিচাৰে হওক will not tolerate. Will get punishment because he is depriving the poor people. দুখীয়া মানুহ কোনোবা ঠগিব বুজি গলে no compromise. Jongsi ahoga hak pulote non MP kilik aprang alamateng ke chok che atuma phan hem kangsam beng haijima Jongsi beng hai hedet pulote MP kilik aprang rara tuma phan ke pachobai alam mande ta hai pusi rara tum ningje pon rinti Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live